Yemeno Adana kwe mama me no musuo kakra na asene emi mu yawe no MCR fo nti munyi firi me so e ya mo de mate atomu na ya mami bi wo London your friend of Mama Love or the brother to farm and na ya mami di ni birthday na wabe adroye bi se mo brofo ba na edi ayo mo adroye onyame hira ma love pi yes e wa benya bi atona tade no nyame hira won ma ebu anyina antilizin so Liz o America onyame hira wo de mo ye mo so ye mu e ma yetumi ye adwuma no e ma ne kwanim case number 1 abena forward amanfo agreke kromoase respondents Anoche Collins ono so kromoase ho a kuredu a yede bono neglection after the series of abortions court order in court for me wa Bible Quran e bi focus ya snap anybody ade na ape Peja eye me bowudin mikra Bible sasemo ame bekai nukre trodo mi nitro onyame boame IBJ mpacho videos no ye de bego so ne abla animu ai munya no ready maye ai yo meza champo je to for said ye be na wasem no baba ne tofa na Collins nso abamuti bo ne tofa de ne do bae cho de me ba ha ye me ne abranti fafu na ye koyi na ni echire no enhwere no ontimi onhweme nso mo wale pacho de mo kwatwe mpena pacha usi nyinsa no mo yisen pacho mienu first one now see enyansa na akoyi pacho 2 months IBJ mami picture bi na yenhwade me pacho yo bi ahwade IBG enra ya enra fiti enra oh sade we amoye no krani ana no odene ya de fiti nura enya betra ne ensem famra mode ye ba enhwemu na haye dai bacho enhwenu no ye koye de tosimienu ne ba ye enhwenu no o fie me so na de mo ko ba wan tadram wanom Sompa FM ko ba ye hospital ne ma madu na me no moye ba efi ho no adrobia mai bi na wako hospital ho me ba doctor ne ka se me mra ba na miniska ti na ukobo na mane pacho ma bo na mane en wo sesei pacho wan kare onu so wa ma uska se fa ko hospital pacho de intina cheze se ba wo ba ye ni nyina ne se me ba ye ni nyina ne se on hwe me na me ho ntome yo media might be sure you de no kre ene ye de adwuma o se onyinsa na edi kan nya abosumi mienu ena de buku eno de wa na wonu maduro ma ne baaye ena de eto so ne sudi abosumi num ena no de moko ayare sabia ba bi koyiye video ya ye ba be yi ase obi a wachi akola gu aha mpacho enie na we nani no kra wo video akola ne wonsa ensa ni pansa nyina wo ai o video awa wo chim egu krabam abena nyisa abusumi mienu ne hu akola ensa nyina complete anansa no kure bi anadi kanokore ne hu mwa de beboa boyi ye betuna to ama boyi aboa because e wa brabo man ba chowe 5 months 5 months hospital and a hospital for na uja video bacho na kame nko awo dem to mo wo me pane no ma madu na me wo say me deliver say me wo na de na utumi video ye bacho mo e kame nko awo dem ho na e ma me ye take video obi a wo koye criminal abortion 3 ya wo pane a wa ye mmere no wotumi si form titi roma afo akokodurufo efa phone eye video abrefo wa
abrefo wa kanokore mami me ba cho no because ade na ye hwe ye no eye ti se kuraba asabe wasing na wo a wo chim hospital no mdo ko she da bi ma wo chim ku kurabem wo hospital no wo dan wo ho and wo ma kuraba sa chim gum rubber na mitimi ntena rubber no so na me di ni ti no to ho na me ye so hu se wa wudi pankasa wa hu ko sa kola ne nsabe bia eno me hu me hu so yi wa hu se wa wu ena ase ya twitwa no eti ni ba bi ni bi wo ho a ya ntwitwa aha se ya twitwa ade no but ne nsa ne se de ensa complete bibia ho but e ho de am se kan ne duro na no akum ti ntwitwa ti wo se hospital no obi aja ho ko kan kwa wo edan ne nsa no ne mu hwe ni ti na da ho no ne nsa ne yam uska hwe mo fanto so no hwe akola no mo fanto so na baba wa no won hwe no hunu ade awaye no hwe pejati hunu kum wo hwa ha Collins so hwa ha na mo hwe mo ba no se we third born se second born no mo hwe de maye no fowa enti we hu a eka san na kirew mami hu a ya na no mi ho sam ko ema unu hu Collins Uba mi show iso am Bible Quran we focus ya ne snap de na ape Sompa FM ma no so mo ano so o kwan ya so de methodist pan chire ni ena collab bosumi num mutumi ko tugu we sei peja ko soro no methodist ya ko bodi ya me ikra Bible sasa mo ame bekai ikra turodo mi ni turo wonya me boa me pa cho ma wano so ai kole abai we asema wo de baaye no ushi age dabe mawa so Kevin what sister onu sister bet9 mufie pi yo na se fia kokko ana emu na mdi hu no about 2 years 2 years bachelor 2 years wona ne tena wade mu an empra twin bachelor empra twin wo mfie zai bachelor mo 26 years and now for answer was say bachelor 22 yo enyi say di kan e baaye no e de na man ko igu me bachelor eno no e baaye no na obi anye ready tiano kra na ekoto adru ono ekoto adru ha na man iska ekoto adru eno de Collins ma wano so na kasa se be me man show me gintum me pacho no de o sin na kuma bi wo se hwiwonom ono man na dru no ana bi dru me pacho da bi abrofo dru ana na kuma ade free se hwima na na me pacho ana onom ye na so no wa ben no free ni se hwiba ni kuma se ti onom ye no ana o ye okay na ti onom ye titimuwa Sompa FM iti ebasa no edi be sami 1 year and was anyem we me pacho an onyim ye no ko tena obi chen o bebe o kwad wan chen baby pro tiano no ka kire o so wanyem o eche kakra iti o kan na me nche da nye sure iti e ko twa scan na di 2 weeks na di 2 weeks na me am say si say de sikasem so aye basao numa munye na ye hu de beye ama me ne ono ana me nan fofo 2 ani sha ni ka yedi ko na o se on de adum de onum biem na me fa no hospital na se hospital to de me nyenye skao ititi edi ko not nipa na nchen e o baabi otana nchen che kakra ade satan no otu afri ni sister no ana ni sister not nchen da se akasa to no ko ha da ni sister no ma ne ha dan o me nchen ha ti no no te honum iti mu no ko tena nipa na nchen o baabi ba na ne dan da ho
Tiwano abɛwa ko mama no ko ana the sense of obai na ache kakra Collins the wo ye me story no I say the way I usura dia wotu onyina ho so a wo so no enye de esenka wo yeni wo yo bia usura dia dwene wo ho ma woni obi atena matwempena nyi se ba kwa ba makotu agu 2 months ade aye hwa akola wa ye complete human being ana makotu na matu eye dan ana wonim se woni sika na mo aho no wa ma ho ban no ni asa ba no ni mistake as a for so ba imi ni na intem e ba no antem Sompa FM ni girl na intem from so ba any say wonyem ye second one and o ka kire wa usum ko task na e na 2 weeks and e it you ka say onu madu no see adu pa do no be ko hospital ni akoyi na hospital no say ka say ko a o see ene echina it me mam na for crab bem a do nya to aye kan o say o edon de on no na don de pass it to the on to on the sky ina no be ko it am say de nya wetan kakra kan nya ska bia be gere ko ni na akoyi echiachi emu ho no kakra bia ntokwa kakra bia sei ana week bia de bia man 20 cedis de bia me maniska every day bia woman say toda na me shop pattern na me mama 600 cedis misika o yes paketu yes wo so patopa bra me tro me tris ya ni abi ye basa anam na fu na jem na etini se na check kakra ni nyina so na unye o peska mana koyi na unye ska na nyinsen no ho na check kakra no ana o ma na me wo fa bem no kasegu akasemu no o ma na wo fa bem no ka che no wo fa ne se say na ko say na de na wo say nyinsen aba no before that o ka che me say o mo kogro no bra e wo ne krom se hwe no o si dipo na nyinsen no ho a ontimi nye na say before mo ye dipo bacha wo ye krobo bacha de say before ye dipo bacha o mo goro bla bra na dipo de wu dipo num de okaka dipo gadang before wu dipo no bla na o no kan dipo we wa won pra wa wo mienu atu go be da ko dipo nti yes na o se nyinsen no ho de a ontimi fa akoye onya se o mbechi no ite ba sa no nam say ene ebe de ne be ene che ku yi ana se ma ni fi o ana no so akasa na ma ni ofa no see ya achinti no ono eba abetie binti a girl no ma enkoye grago na before that no so no entokwan ketenkiti ama me papa bra ma be out there work kan nsem ni kosemi hwani hu akiri abayu ayi una woni ni nyin 5 months a mo agree ya mo kotu anyin sen no be ba chon wo no abayu aji tum se mo kotu nyin sen no be ba chon ya je wo say Bacho, a candidate and a crank almost 1 free bacho there. No to a crank saying. Say, Ebia, you could tell Drewy, you could toss into a kabuma. Not a boss and Mukoyamko to no Namadiakoy. I saw born a panny, Obenuma drew. And you I can make almost 2,000. And so now what you already told you and Kranos, the one who be man. Mamma, but when you 2 times could Nabimano, Mam, dear ma, Nina buy and say. Oma ne bra me wadwon kra otini ba honum say ma maniska wa begu manu ase na mas frɛ madam fu no asani ska man wokoya abortion ni wie ye no 5 months abortion amakoto ne ente se mokoye wie no wona na setere metesen boko ba nya boko sa wona ne wo ho e ba choda bi waja no e ba cho before eno na dia so no ba asa dia tell say beginning no adi asam kula beginning no because me ne interview no na nsuban no na ni nje ho ana ma madam fu bi kla betenem no ana o say sa dia ni bi antan be it in foreign day no friend madam fu kan say sa no ni refi so wa fa ye funu mu yi yin se wie ya tsem na ye busa enya ba bia wa fa furu abai wai brai sei wo so waja no
abortion hu ama na koyi so kire bi de maami di ni ba koro wokọ na wanya ba na wo wale na waboa na wahan bra waboa na wahan e je say no e be ne den se gay wo ye ne den enu ne hia me because o say if say mo ya de no enu honto ne da wokọ mo ya wie no sa kwa me ka se bi akam e me sa kwa ye no DNC ni fufu we are aware what's in a honton that ensure free na seba e kan enti wo ye ne dan obi baba I wanna what is you saying doctor no try do mine say yenkoto no ma they are can it will do ni admission ase nko ade share no ka chem say oh ba if you be ba I say you de nyame ase ni nyam na me de nyame ase say Uda nyame asanya sama kama tuade no e de abone bia otie wakwai waboshi ne nsuo ba no uda nyame ase uda mami ni mi dwana me aka se edi agro ho a wo ho so te se akokọ aya sagu aka no wako 5 months madi nsem hunu we obi baba iwa wo ye we jan acho minjano tu da so when was the last time amaniska last week ya maniska o man say me man 300 cedis so fam to no fam to aduane ama 300 cedis no wadi ni na ma me friend na me ogina woni bi said minim de ntia de ama but scanner man so fanye dey on fan to minim de ntia ebra amen wo so first scanning twice say wo see almost scanner na no so any say man pacho na dan for ne bo mama ne ma ba ha Sompa FM ntina me ntimenji wo pe so hu de be si ansa pacho ana mama de before that no so fa adwuma e ama me madam finance ko guarantee adwuma ama e di adwuma a shop attendant ako de guarantee ama ni pa no yale yensa ne yade enyo be de no akoya adwuma minim sa bye ma papa wo de ma menton ma de mra Lawson Beverages Company Limited na efrebusuafo eye delay mine capsules ni nua na mekeka ho nyina wo se Lawson de na di dwada daada ame agena tum ba bia wo be hu wo mni ama pay wo betimi atobi 0248619999 Power Specialist Herbal Hospital ma me akosiri aya wo se haban kasa wote fatty liver sciatica kompo eni ni nua no meka ho nyina otu ase ama wo se deku ye ofe yase Lake Busumtwi Road ho a frɛ ye ma me e wo 0244544422 Mama's Choice and what they and pa ediabano Mama's Choice or the fufu mix mackerel palm cream and be any abemudro nyina ba premium gari ye niema ye wodwaso wo kwai wo de akra na kwai me patcho Mama's Choice say we betimi a friend 024425400202 People's Forum Lord Inusa Lansa Osebutani said Dr. Laji Mamudu Baumia any MPP amanyuko nyuma wodo a won maye bebo ho de rama Ghana foatie na tumi agina so am watu aba enunti September busumi ya ne de toso enson wo free dwumedie no ase e wo sompa hyane nsuso owura Lord Inusa eye tafo MC wono no betena adwamu sesempre na wadanda ne dwumedie no enso we ya Boris B chicken or say proudly ifie akoko dear deni dear mere akoko no na makwa nyina ya organic wudi hedwumedie bia eyeye supermarket ahodo bia wobowramu so a wobenya bi atom eye 0544444453 Spanish 3 power combine or the Spanish jingo capsules anti-aging when you ma prompron nyina betre Spanish garlic mixture no wona se ahono halitosis udwale ahon kekao braimu hawo adroni ekadwa 0266114111 Gentleman Dental Clinic ye oral care wanumu hawo bia scaling polishing ubetu besi de obeye bia you come say Abripon Junction Total Filling Station which Techimanshi ho 0559139582 Golden Dior Feminine Wash me part show Golden Dior e ma de sese ye ho e men carbon ye ho ye ho nyina ase which me wie no ye na so benya bidia ye odada de ye wo Centerlobe
lavender, yasmin, aloe vera, mint, and lemon. 0544 198043 Kratwe FDA4 AG Atsum. Give us P capsules. Bema Udri Sinematim Kaja John say we are Emukauji. Give us co capsules to my I am team Sisi Yadiem. Any cocoa pie ne free moja. Give us about Miss Sabetu malaria join this. Na fe give us GC Miss Chana capsules na kabum echo nemu sayade udroni na 0543 222 470. Grow fine. Ube grow fine. Yani aye cocoa. Edi aye mujedro ama nono aye nam. O abrahemu how. Okataso untumi na. Why de we ma ho towo. Pesa obo ready ene ma. We ni mojedro papa e betumi aboa wo. Grow fine. Baby etu no bia benya bi. Ititru panis med Herbal oboase. Happy dan kini nua na maka ni nyina. Na digital Herbal center so kwakoje bi e ho 0244 596 532. Hadasa Travel Services. Where we ni America Lottery 2024-2025. Oya won hihye nyina mawo. Kodu America pe baby amwa Trump adwuma mawo. Busumi mienu achi no atwetwe osika. Frɛ 0249714368. Obo Herbal and Medical Research Center. Wakoma bo kinkin. Ye adwuma kakra no wabre. Sano na ye otitiritim. O awomu hawo. Ni nyina da stroke akawa to them. Oje ho enye. Or the preka se powder two variances ase afei wo mojare nso obetu ase obetumi de agunkwan bibia frɛ ne na onso nsanka bi 0550 191 514. We a Faith Homeopathic Clinic. Prophetess Elizabeth Faith. Ya maami se odi no ketwa yebetu yade kuntan oposta wani stroke. Sada ena yemukro sisi yade ente hyewa wabo enko ye wahene makokoben enkrasotum Anteku Junction 0244 583 859 anam 0275 969 414. Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Yes, saya die bia de yentumensa eye achacha asusiye enifra enyamfinhyanum ya de awdo ayesa na de ama ehu ayehu ne ehu aye nwanwa vaginal steaming bema no aye ketwa fakodan Grace Gift for ye Oshim School Junction off Barikesi Road New Achimota Grand Petroleum Banglo ha free 0543 320-030 3P garlic mixture eyetwa ehwewa epai eyekoko sente hyewa titiriti niama show so fra ekuntan bomodi asabusua ni nyina benya bi na ye munsi akiri ba na aboa ebusua no 0248 928 824 Abrantie dia waya ba yoyi utumi se wunim se betimi ame achew say me na ho den ene ye pe abayo yi o ye ndai me imagine say me hwe na man ho ato no me gusu ame week bia na me man 100 cedis ni nyina wo no waye obi ba sei no wo san gu ma so wo san gu ma for me ba cho ye call hospital ho na doctor ni kan say menji aduro no oka che me se me ntimi meda ne nchen na ne bla eda ne nchen me ntimi meda ne nchen no ma aduro na ne bla eda ne nchen eti koda wo dem na me koda me dem me je se wo be wu wo dem and am say me no by not knowing say Friday no oba be da so meneme ma because meneme so abra boy you meneme wo tumi menenam krom anya nkrofo ma yoa enyenyem abusumienu busuminum entuto no mo tutu anyinsen na mfa huni ensan for ma yoa meneme brand that dem ina o ka chem say meneme brand ko ka na ka areti na ne wan kona woni na nkoda on so wodan me fa cho dem no order oti ififufu oti fiewu from a hoda bonten and what jale ye mpre ma me da nchen ifa na nka wan kono maduro no nkoda nka bibisi anadwo anka bende me ka che ne say me ko ka che me bra na wa firi akoda o se ne bra ne de ontimi nka nche ne say on fli ho wan so for wan so de da wososo enso ase broken heart enso asan awom wo yale no wasa kratwen so wa ekum wo bia you say wonye ho na mpo ayale sa boy we otu e pa no a wo chikura wo se wo chikura so pema to e oba boa me se champo de blem
was it I was it one woman me in and it's what it's so what I bring. I'm a when you never be a buyer or course in school every year. And so who brought them in with 10 or 12 one. There be what's a mammy no and show you. Now, Paco Chimp. What I bring the mammy feed you out show my for secondary school. I would hear you a bush here, and one more would hear you never from Sunday was saying. After all, was that mammy, I'm sure you because what catch yourself and you're on a woman. When the year, the mamma catch yourself and you're on a woman. Because one tip like open no one can say. Go back and go carry a couple of catch it. Now, you may make can say, and no brabony and not walk from one. Because I would prove free section. Yes, I would tell Manu. Now you good at that. Anyway, you be great good. Now you good at shut up. Now you good at that. I don't know near me can say. As I said to my mamma, and then go until the mamma no was so of the finish and the Belcomasi. Or pure poverty. In the name of poverty, who will pay a Jumaya. Say, poverty, now I brought so. When you are the two tests, I brought one of the book, Consequano. Now, what's actually better than this? Calabar said, once you see, I read you will say, we are very wicked boy, because of our child. What? Wicked. Miss One DJ Black, what I say, rapture. Me, my woman, and mammy, me, Papa Mark of Flower beginning in say. No, we understand me, Casagas will be team as here. Namia, and I'm quiet, and my job, I don't want I'm the man when no one was saying, "Four, one. What is so one? How come? Obi back like it always says, the brown one in there, so, what is 600 cities? 600 no, I would the other. Who cry a sudi, not a go a marshal. County hospital, me if you're not both side, and then you're almost opposite. Not on my hospital bidding. On my hospital bidding. Omo hospital bi dey maami pa che enti no me twesan ne me kan say akwanya wo di akoda wo ya fa so a sebi o se na se nyina say fisensu na yegunu nya che say na wo di wo aka do wo prince mo bi ya doctor ni say bi wo mu to onu ma duro na mpri so enti a pro awo di kwati mi kam a pro ni tim pa so o tim kwa because awo di aka wo wa de mo timi wu. Being so wicked, no crowd, so I am quite as I was saying. No, we have said, be crowd overshare. I'm a drag your band when you're the counting in China. Now, what for so no one knew what drink and water. What they are cooking, I know I would compare. Yes, I know what I would say. Sedimenti, would think what he knew was Yabuto. What your papa, Mia, Mamma, so cry, and quite Yanaka. And you would this some funny word. This was our task. Kaba ye ka na gu fona ka wo pacha wesu wo pacha wo de face mask si wani ase dark ensa fo be no akura ni ma me awu ni ma me ni so di pone enti say yapo no was so say handbag. I'm telling you this nanka was so say handbag atiaka munya botre serious na mo ye ni ma mo de awosu sie wo hini asa home ai ante pole na brem na ma me nye so bet my lady me da say mesre se oba bia wonyem ne na wutie program ni na wa adwene se oba akotu nyinse na to agu bia me pa chewo bibu nkotodwe sere wo hwe yie no anko se nyinse bia mesre se be ma no oba hwewo se won hwewo se wunya akunu se wanya bie mesre menko se nyinse bia se be anya kora wo de wo na fa ne se wo ye wunua enye kora e bia na wo de ye ba akopɛ nyinse yibuo ehun sunsuaso e bebre atemu wo ho yade wo ho wo wu ho betinya fam awu eti mesre se wutie show ya na wonyem na wa adwen so betu anyin se na to agu a mesre se jai yakopon o ma woni di a o ma de enche na wo fo watie ewiase ayete no ensem bebre wo wiase o shebre ti se kosua wo dane ne he wo nsam finfin sei wo se de kosua ho tototoro no wo muani ni se ya entimi mpai da but so wan so mu yi a ebetimi apai wo nsam na etene e ya wo shebre wan kasa wo do shebre to wo nsam ti se kosua apai ne de agu fom abaya ti sew 22 years etimi anyinsan bosumi num akoshedro atene kuraba so achem awuni pa asori aba ho every hospital aba fie aba bibi aba no abeda na ka se da fom wunya ne totoroto sawa wonu moja na wo ka gu ye no
ho asotwe ni bi na wanya no cause wo twu mu 10 wo be so ho asotwe ansa na de be so agye so abaya se me maame wo ye no e na me wo kuro kituam e na me se me ba kuro kasiem abedi pa wo ba ye pa na wo bedi ye ana se be me mata bia na abedi ye ni wati kuro kituam so wo ba kuro kasiem wo pepa die no enya me mata bio wade ne wedie ene ne nsa ene ne ti na ebe ya adwuma na wanya de obedie enya de wade baba de bra ansa na obesan akọ back according to quality kire se efi amuti mu sa wono se sana na timu hwan no mu na wo so mu fi kuro kutuo ma ba kuro kasie mu a ya ha dan e ma wa wutim na wa ya ha dan ma wutim a wutimi dwale epia bonten a di adwuma na wutimi fa ansa nye gese mema sem 22 years etimi anyin san mienu ayegu me ka ne tantantan se na be ya enkwala no obi nyima wonko yimuo watimi awu mienu akum wo mu mienu nyina sabe oba wunsu anyansa sabe wo yo ye mu ma daache hwan na ade so bo ba akọbọ no na ube de be hunu se eye mienu anasa ye baako ehun sunsuanso ene ho asotwen na wanya no enti se wo firi ha se crusade na wa ba ya ma wo hu sa mountains na ba akoda akosere bo ne fachew wo wo ankasa wo ho me di tu ma ya afo obia anya na adwene se obetu anyinse ya to agu enti anu ti na wo de aba ha ne ye be hu kwan no a ye be be fa so na wo kwale sinsutie abaya ma 22 years what wo ho de yan who Oscar edan na woni ni sister be han ya na omuti mu no ba bia na wote wona na ha dan na wo bi de ene ni sister betena wa fa na kodi no wa sa hye ni nyinsa ya ma na ye gu first one second one de wo be de kura wonya ye kotu nyinsa egu 20 million de wo benya tie sompa ye akuya chikromfo na wudifo ne ye ka ana wotimi twe aba no akwakobu ni bi wo wudi ni be na chen wo abranti a wanya 22 years ekumu mamienu me ka ne tantantan sei na wo de asakira ekumu mamienu ahye dak abetena ha wo beso obi abehu wadi bone wo beso obeyi wanim ama obi ehu wo epiapia wo hwere na sa meduru ha nka wo bebo so akire obi my lady wadan roma emre bi esafata bia ye fa nwa abranti yi na mesrefo wo abusuafo wadan roma se mutie show ya efiti nne ede kwa Woman nya modesha ne ho ade yo won no because say no kwona da achi wan kwa wo na no yire na mo enjoy cause akara kire ebi akam na de akam yakura yanim ginyame ene doctors ne be mu eti mesrefo wo abusuafo sa madawro ma abrantia no wadi modesha yawu sebe ye na kina bi ono kwa wale no wonko enjoy na sabi obi ana ba ye na bia wa anya bibiem manu sisumuna so eti mesre ebusuya ni ntwanhia omo ma ne nya ne ho ade na wone ne ntena fo wa tena ha Dawood betena ha na Collins no dwen ho ye wie no mabebusa wo eye niam mienu ada se wo wale akola no ana wo compensate no heavy amount no de akobo ne bra enye saade a wo no bedam tie Dawood pacho but I say my lady ye chair for near tifo nyina 7 and 5 minutes to we are so no be am buy na meka say uti obi dia unzo tifie na wo hwe na uti amensere ana say e bia menwiwi but tie de ekoso no anto e bitima to adamfo obi dia banne o kine nam what kind Galatians chapter 6 verse 5 was obi abeso no ana de so enti whatever we do no and the enemy try that would about hospital brain ye yeah baby I will be a doctor that would so chiao my lady doctor so chiao ni timpa na sabre apomuden ho nsam de ye beche de tie ne se yare bu baby obefa bia yare doso because and weather no kra dane ohwe de se bosumi a ye wumu ne se de wiemu aya yare na doso bi it is our hair sabre ya ye wo nura hodo mienu adwaman so mo amwe TV no Sompa TV no enru no any good TV no so no ye wo Dawood ointment ebi na me dia ba studio hey Dawood ointment e bono mrane se fatri never call if I tell you any other Dawood 360 capsules say to her TV na eguso there's all the Herbal shop pharmacy be a ben obi a o kwa so pe Dawood ointment any Dawood 360 capsules auto ointment ya no ato capsule na ka ho eye adwuma bom as I say ointment ye kura mi eye no mpeni mu adwuma kasa mu adwuma sabre ye wiem aye nyu nsuo gugu ahotutuo ne sasabro bi wa ni mfie nru ba bia but complain na wo ye ne obi kotodwe sasabro timi ma de kotodwe ho asa wo hwe ya mesrew kopɛ Dawood ointment bi na to capsule no
capsules no miensa no pa wota no miensa no pa nwumre wa no miensa dawo 360 capsules ointment no so fasra baby e yo ya no pa ni anwumre my be free o say de na ha no pa ni sisi e no koto capsules ne bi one ton ointment no in fact we issue capsules no why okay no bia catch is on to ointment no so nka no mfa nye ni nku o de besere kwa adwuma ba bia because adwuma ye obi anu obi twa breda ye bi twa breda na ya ken nsa egu yebo na kire se free asase so enti say ye sorry a yetimi koba me nya bibie die ebre wo ho okoba wo de pedawud ointment na fasra oh yenche enuanum bie fo nyina se doctor dro no ndesra nti ndase nanka eye adwuma pa enti ba bia wo hwe bia dawud ointment ni ade na ahono ade bi na bi ahono na wo da nyane obunso kon obi da sorry o se madam kon so nipa kon ne tenten ye sen ne yada so a position passo da no na ankoyi enti ama ntini no moja na ntimi eni afrisane yi o de ane se anopa wa sorry a kon ba bi ye o ya ntimi ntwa kon no se o ntimi nti fasra anopa ne enwumre eno ano no se usisi ye o ya pa obi tena sese ye ne sisi ase ye de mako ne yahwe agu ne sisi echi emu hyehye no emu dwan no Dawood ointment and it 360 capsules. Mr. Baby, I will free biano, call Herbal shop pharmacy, and I said drugstore, Obinya Biato, Sunyai, Kumase, Accra, Tamale, Western North Region, Surrey. Baby, Obinya Bi, Dawood ointment and a capsule. Mese capsule ni into the Mojuma, Nipedriana, who ordino, Anyamibo Nipa, or the Intini Dumpi, and I can say any Nipedria, and it's Timinante Koba. And it's a winter what can I can't do. The last time I catch was Obinya stroke. Na sene fa dwodwo a eno nkyerese ne nsa na se ne nan na adwodwo no se bi ka se nim bare ntini no a moja no befamu akwa aba no emu atochima enti wo ze ne nsa no o ka so o maso a wontimi ne nan no se bi yeda no kwa ewu ohia Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no no ma no pa ne anwumre capsules no mesrew oba a wa fa afru ntimi nnom enkonom se me de koye ma ade a wo de koye nyeyi wo be san nya ho hawo afi wo ba wo ma akoda no fo ntimi nnom Dawood 360 capsules and akoda we need 13 years enti baby a wo bia wo de ko na koto doctor number no go screen na se Dawood Herbal hospital number no se wo pa dru ni bia to ana se wato bi wo pese de esi yusu no for 0244 886437 0244 886437 Dawood Herbal Hospital yedin komo kakra oko Western North Region aso ene wo seria sanwen so memenda kokko aboji krum kwan no so ho ne yewo oba Asante Region me pa kire yewo adwo krapa Old Metro FM wa ode wo faka besi Kumasi Africa ka kire driver se mesi wo krapa Metro FM adwo so ka yebesi wo mesrew age ne yare nko ane yewe weni ehawa aso yewo yensa name mbra wo hwe the last time me buy nkomo ayedi ye papa bi frɛ o say me ba asɛm a wo kan ye no na sɛ wo ne me nete me prostrate be 4 years nie ewo mu a ye hyem raba na me kwa ne asesa no enti mo ho mo betimi aboa me pa kyɛw sɛ wo ye bema na sɛ sebi ye de raba to bema esan sɛ wanya problem wo prostrate mu a bomade atu anamo na bra na wo bedura so ye ho a ye de abibiduro kan na bɛka a wa sebi wo badwonso afili obu aye kasa isi ya ye raba no ato ne mfimu sei ga bi obaye ya bone ne nche mu sei ne ye raba na fa osesebi obetima dwonso afam are ho nipa mobo sa wo hwe ye na wo ye bema na se ya sha raba enkeji ye nkase de aduru no ye nya hye me katita enti enye yi Dawood Herbal Hospital se bra to anamon bra ye be treat you ama raba no ye be yi katita no obe free ye kasa ye bia na wo de ne de ye nya hye katita na emum no Johnson kakra no asore no akodwonso kakra na Johnson de obi wo ha Johnson ne timede no okogina so odwonso a obekimo a kakra bi na beba enru container yi makra mesrew brother Dawood Herbal Hospital odi no wanhwe e bedru ba bi ni asha katita because Johnson de say nya ba betai blood animu a Johnson twa animu a the very moment adwen ne be ka kire wo say Johnson de okogina wo say mu bie ne pie ba enti se Johnson de na wo chima ansa na kakra ba mesrew hwe ni ye na brother Dawood Herbal Hospital ebi nso a wo de no nso blood animu abie mu abie a prostrate ni mu abie to the extent say sebi Johnson de ne kra wo de obehu an se sebi e nam ne na ho nipa mobo memma bi e fa haw bi mu a ya na ichensem dawson man bi oba e na ya hwe na ma why okay a oba last 2 weeks
oba say doctor my bro na de na ekoso o madwen mu no enye ha na me wife de me ba ya nka bia sabri menti ase enti sa wo hwe na se bia wo nso wonya saa ha we wakosa ate bia mu o prostrate ne ho aka o dwonso a wo hu mesro emfa nye se wo be yiwa wo beje o kra afru nsem to anamon brother Dawood Herbal hospital na wo ba Dr. Dawood enya abotre nya adaje na the traditional medicine abibidro kan or be kan o be okay enti se wo dwonso twa ho aka to anamon na bra ade we ekoso bebre na afere mesro ye mfere yare ho panyina esebi wanyini nso wo dwonso kete so ewo ho pa obi ofere so obeko brother Dawood Herbal hospital lady bi obae na oso ohia guy bi na wotimuza na ni wiase nyina na nka guy no na beboa no oye ne ho ade o ware no de na ko US esan esebi o kete so odwonso nti enwie peye ge na ka no wusu ene ye treating na ye de no to adro so yes 1 month o ene lady no obae o se doctor sisi ade me da se menum nsuo se me hu hwe kisa ade achi enti se wo ye pani na wo hwe na se bi wo dwonso kete so a wo da anadwo a dwonso kete so atu anamo bra e bia na wo nye pani sa but wo ba bi e na wo hwe ni mfie no ba bi a wadru anya me hye ebo nipadua no oye bibia wo ne brem enti ye wo akoda ye wo time o de tenase ye wo akoda ye wo bra wo de wia ye wo nipa anasa akoda ye wo bra wo de nante enti se edru bre bia na nyame a program bibia kama akoda ne mfie na kwani mo da so dwonso a Dawood Herbal hospital se bra anase tu anamo bra eye nam yare na hawa Dr. Dawood se bra no nya daje oba bi wo se bi ohu se nsuo gu no na wafa ono akoto adru o se manya white we treat white be 7 years ni enko ebia na syphilis ana gonorrhea ebra bi atwa me ba me baka kire o se syphilis no enye obia na dead say obon sensen bi agugugu be ma no so anasa wo ba no so ene nye obia na adwunso obon se ne be ma mu ana ne be mu hyehye no e de kwan bebre na so na syphilis fa etena system nim ni padua nim enti ye ka say wako hospital guy bi ba o se doctor ma wo panie ne be 3 times minya syphilis no ma wo hu panie be de o ba de nko mesra wanya nam yare a na wo hwe a wo de to anamo bra emma ne ba wo no se apa ho eyawo a menua ba kon akoma to yem nyame ne yare safo de fanipa so Dr. Dawood se bra wo ye be man so a me man de ye se peja Dawood Herbal hospital no obema 70 years kra ebe peja ya so ye no we dwo krapa Old Metro FM wa ye adwuma Jordan Kusimemenda Dr. Dawood ankasa number ni ya mo yare so no interest yen say 0244 886437 0244 886437 0244 886437 my lady nyame shao on ya hwe fountain na mame Saturday me te on kan classical techima yeah techima o fie na me te se wo kasa oh okay and o creme ba classic oh that mean we so around thank you amen mama it's your doctor Sojo so Dawood no o say ade a won sai krono kwatani jimi na dwaman de aka nyina akwa obesane kama e de ama ebusuafo matade fefe ya ehami eya sofo ma me fata de na so you be apata de tintin a esifom say twan sexy but covered F papa Ans boutique or Camara Sanka Plaza and cry oben kolebu ade bi ehia ho tade mpaboa box ne border form eya friend 0545 853 608 0545 853 608 say mama Bible says sole oso na asemi da de achi ma ho ye oden abrantie so obewa awo ana obe compensate you dey na ope Mampacho on hind I mami o follow pay wo ha dan ma wiye na akwatenem bi we wo so adai e de no say wo no be ye show na firi ha ba ha na wo ha dan ma wiye na akwatenem na kwale wo na wo no wo da che wale no anwo a wo pe eniama mienu wo compensate you ana we na bra bo no ha mu wa ana wo nwa Mampacho on wa me Nambo ba ma no pe no e hu kratwe krache wo se so wabus o ma me ti ase
Kasagua Kasanim Collins and your program. Oh, my Metiasi. Oh, my way. Oh, a bant may do for right now. It's the Akos, Mammy Watty. Pacho, what none of home farm. Do I aware say apprentice photo we ya a day of full sweet, tell the quatrain mammy bataya, a dear no beca on animal man. Pacho, near Babaco. Baco pet. Two near Basabia Kusabia song, or be queen say when you beji. And your money, you who one and I compensating. Young for course 5 minutes in 0551931931 0548931931. Now, young and 5 drinks. Tia. Kwa you be by what criminal abortion today. Emerson knows Paparina. Once will buy a bear and in James said we asked where Mobono. Manufana said from yo. Adia, why you know? What you want my watch me is a champ when you my also. Adia. Yakwa Bishop Wakawa, Ukra 50 cities. Gone, so remember me. Abi Jebema go to the baby. What's it? I now what's the name of it? Cause never. Hello. Would you yet you? My patcho, Mauneso, your patcho, and your you are one. Shit. Mo coffee. We don't go bear man cannot say 055193192054893191. I'm not a much issue. What I'm topa and I'm in an area. Hope you have had that with you. Hello. Obana Oyen Hello, my lady. Yajo, who do you do? You. My lady, I know. Oh, my in a pan and name me, Mamma, but the money and one word thing, my lady. Mr. Way, I assume we must be more palm and never know that say, I can't cramp to me, it's in a war. Me look at the demon of a job of the soil and crabbling to the body of man and Trame, Christo, Mimi Honum. And once them say, but you, my lady, Shannon Warreno, is they say, I worry, one in a year, exit, or Mao. I say, oh, much you say from moon, some who cry say, or must be a before. Me, I'm a cry by the name of I say, it's my lady, Shannon. What's an hour be by one not in our dear sisu. Now the hot wood yes, now we enjoy. Hello. Oba one papa. Emma me might be DMC. Catch you up. Hello. One. Hello. Pacho would you? Hello. Hello, Pacho. Good afternoon. Afternoon, sir. Would you? Pacho, good afternoon. Yaju Suo. I friend Frank Mikabe Robo. Yentio. Pacho Munkin Beman as Sompa Bemano. Beman, Munkin Beman as Wahakran, and I cran in here for Bonnie. We are crab bonny. Nothing to what can I see a fool? Hello. To me, Credro, a Credro research at the abortion. Hello, who see more? Pacho Yentio. My lady, Miss Philip, Moon Tiga and also Mamu Panchana. Yeah, that's it. Never for what again. I say, and your mammy, and I drove Libya. Nothing in a Kumasi. Any Quabe Uber 2. And your new mammy, Uber compensating another one. Gratchi, ever friendly Ubaku Petinaso. Why are two? Hello. Okay. Hello. Pacho Yenti, who know chat to? Me Pacho, Muma Bermano, oh, while we're banning on any one year. Mati. Hello. Yatipa. I'm money in 1 year, pa, money in 1 year. Only no meaning for Bonifu. Sir, Gratchi, and some near me. Wo wana na compensating na ehunu de wom ko computer so adwadi ah meet you
Come compensating. We be compensating. You we be man say. Yes, I won't pen. This our compensation. Bet me atoba. Mo de mo mi enko computer so dwedie mlana. Abi John Freddy de black. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya dwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene be so ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert yeah na mutu tweme no e moye titiriti mentumi pon sori wo na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me se you work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 so what about what your papa piana you want to say this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from no one to me, but I didn't want them. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy. And to lie on a show bottom. Are you pro? Then I found a machine that Chiamwa as a new no.
bi na fi waka wo e fa ne givers co capsules say yes yare na wo so ko di wo ni pedwam woni na wo posa amamman entimi ma wunja wo nan yi wonum givers co capsules a wo be free lawyer givers co capsules and a givers P capsules. Hey, and a givers free. Capsules. Remember what if you do what you do never. Give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba akọ woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Ati oish Honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drink simpa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasese me brabo biye. Sudi, me come on mama adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the only fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hey, what fish? Someone you would know. And remember, you say I can't watch some cats up a kissy and no baha. None in Nasia Tataya or Casano didn't Sakatana. But we are the same Papa. Matilda Mokanina, Spanish garlic mixture, and then the capsules at aroma, and I'm a pomodressa. Wow, why a nice and cassa Spanish garlic mixture, and then the capsules. Hey, and your mama, you come up. A woman, what your dear for Sunny would be Pedriano. Now, a voice as a bro, I want to chew hypertension, a tick or a sauce, to be a charge of 10 temper. Gas is now yam, a macra, a mania movement of future crumina, a trotch, who broke the water of Vienna, after and Hoyan and as no Spanish jinko capsules. Panis Jinko, and with the Nura, what share free, Jinko Biloba, and soya oil moon. And my wife Jumusu Daho, Martin says a anti-aging and a more good retentive memory. Now you're telling him, Antec Herbal Center for and then the pharmacies can make an herbal shops and ransom of 0266 11 41 11. A painful about more money for them Quada with the infusing you and come. FDA, Aji, a gradient class at Ella one neck say. She flew over Seneca say. Do my teddy. Then you saw say you're restrained. It's a person who else so would this year be said or strain. Reality show, yet dear back. What funny dear dear talents now. Say a new too. Let me down to yes, my brother. Oh, baby girl. And if what say, such as should be up in much of the ground, that didn't show for. And I said, it's the so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was some bad radio. And that's so TV. Now, baby, first prize we a brand new car. Second prize, you then fly away. Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe
024 921 6952. Hello, me grow fine. One mwatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echrese. Yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwani nua ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwetia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi grow fine herbal tonic. Wo benya bia to wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Sa wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose mamma Nebekisha. For my dear mamma. Hey, yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. Some make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Never. The Apabian Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice, now Papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. Aji edwedi nkratwe atumu abusianfo ya mama kwa babiem de aba Sompa Nkomo no so ayawre hosem ayensem pi adofo bi di wonu ma woda yentim free hoy ye maame Linda ejeisebe memene da obedi mfi hyeduonum ye maame wo wamanone one ye ya ye bibia obeboa ye enunti ene ye man happy birthday in advance onyame nkoso anhyehyira no na omane nko nanim ba chosha aka ya no atwa no wa yenko anim we so Dora a champion why na ewe hye no awe me fan wo hu yo obatuntu me bai uhutwa pa radema wa woda wudi mi pomfofro ye pom papa fanto abraboso yo fowa mashada na misi ye mi wanim na ye nhwe wo ho fe me pa cho mo fanto me bai so Ghana fo wiase me bai ni janka koda wo ba be di pa kumasi abehia nkwanhia Collins na ntachia wo yi aprosifo ya ahedaki aya koda ise se afo a ede na apesa wo ye Jesu ati Sompa fo a mfomso me metena ha nye hypocrite hemanim wo maame ye nyina ya ye bi na bra wo be hu mfomso a wo be hwea firi hu no na unyame ehu se bibia ye kama so ate ade a wo ye se wanu hu kasa ade a wo ye se wanu hu Johnny ade na wo pesa wo ye edi kan mesra mu no masire nya me so honfa me mfon so nche ani me ye no urate meba kafra wate nyame wo de bechew wate osi hu mu amaso ane so abre nam ko ne bu osaka ba ko se mumra me ni e me urade na me se obone briti se ko jan ya memena ye saka do wanchichem se abochi ni nyina wotumi de che ene wo wakoma Sompa FM ama urade hu se menu me hu na wo de achew eso aso twinkitikiti bi ni de wo benyamom na so chede wo de bechew enti ede na apesa wo ye wabrabo Mama choma babo ni de miya ya kajuma na mesia so mwani ni ka be ko school uni made na me last grade ye C4 oh last grade ye C4
tika pesa uko university ana teacher training ana den university we ase ya mo hweme mesrem ene yese why de na koto adwuma mu abenefo wa na aben the whole world ne maame awu agya no ono kura no onim se maame one ne te anya ne maame a wanyim wie na maame ne beka se wo kura nya me ba no na maame awu woni nua woni obiala wo firi se hwi bedi pa no oni abrantie ko ha dan quality nentachi en wa oni na kwanyem prenu atu aguo e makolai enya nkwanhia enti yesere mumwa obi apesa obu akolai no to any school because oni made e dey course na wo ye pacho home science home econs oh ti say what he pacho mini obi nete obi na jemia minute ono so wa yere ne mma enti say baby a obeda kora nso ye issue pacho krache en mani me ya peskane kwa hada ma no asana sem bia ho ayaka meta maso e dey na wo ka na ye nsole nkonwa so no otena ye baby a wo hwe ye mra ho se dey approach for na e ba so se dey na e ba so ka wa sem etwa to akra no wa na wo compensate no wo compensate na ka wa no ano so wo compensate na wo man is kasai hey behind a dining man na feel ye dey na echi ya mape sika kakra bia man petka man no dia o dia treat me ho wo ko peda ya man ansa na wa peska man na treat no ho wankasa nso ankasa wo ye dwon wankasa my brotherhood na disappointed pa oh sorry we have one gram ba pe no smart na to atwe ba bibia de oto na wo kire kire ho abije wo de mom ntwan me pon a ye baba be si gina ye no na me ntwa me kenso abna mo nko twa me e wani mu na ye bebedru a keka onsem ho akeka kire me ke mo mani trase e dia dia wako na de bi anim baby o ye adwuma ono obetene kakanka case number 2 Mary Kwei Achimachiansi oye complainant respondent Williams Eshon ono so wakra court mami let us say ba mi show you so hey doctor na de ne de why you say o ta ma shi atwamo yes doctor to be honest watch it unti na ama omoda unti na ama first case omda so ti wono because so oh my yentumi nso nya uti ase uni ha na se o de ka twa ka ho yenkwai all right celebrate with Faith Homeopathic Clinic ese be chef die e show ni peduam yare bia e ha oni wudi asiatete wa che no itu ase ama ho ato last week and to just say doctor did the birthday and the birthday no baby adru no anu ayeshi say no this week party kese pa na ye invite patients a omo ba ho beja ya hwe nyina ma me no say last year when accident bi pa ye ni amoso na ye ewuo nyame di the Land Cruiser ya nyame di ne ho afofie nyame ne ho afofie nti amnya sama afi eda beto so de a oso de to party kese ato ne nsafre ewiase nyina wa obetimi ababia no brabi eno nti no saa na wotwe mu de ni die na mom no se yare aka wato ho a de ye kan untimi nya bi me ka sa aduane si obi ani ba yare ntimi ni ye de aduane efo obi hwini me de fa drobe mu na ma obi direct ni nyina no se yare nti ye be show yare bia account sa bre bia wa wo hwe yen e wo sompa fidi kese so ye se bra Faith Homeopathic Clinic be chef fidi yes can it 36 nerve endings yes hwehwe unipeduam allocate or how be as develop and ni kasem ba ko abam e Faith and say sa brain no ye ntena ho e ma yare e na adi ansa na ye hu boni fa bi clinical symptoms se obi yare a enyo dead di onipedua ni mu a ebe ma obi a oni apomodie hu nimdie kura hu obi hu asomasi onte apo no yenye fidie no enye nuru sam pempenso no
adeɛ no acute stage a ahyɛ aseɛ wɔ nipadua mu no na afidie no ahu ɛno nti yɛtumi hu yare a ɛbɛ manifest in the next 6 months yɛsɛ hey therefore we na ahyɛ aseɛ bɛ nipadua mu sei na ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛde wato aduro so na kama bibia afiri hɔ no ɛno nti woba self care no ɛyɛ adwuma paa right now so yɛ discover san hu sɛ asɛm wɔ yɛka ne da bia bata ne yɛsi so dua sɛ sei microplastics yɛka sɛ microplastics a ɛyɛ rubber yɛde ayɛ nneɛma ne kyɛnsee a yɛdidim ɛne kyɛnsee a yɛde kyekyerɛ aduane no Robert said, "This is Adrian, no, and no one sent me a car. A baby a Tremaka, Yahomo Habai. Would it say Adriania, she and took Adrian more Apomodenqua. But a nay, as a son of a robber, and she and none of Pameka say, Nipa, Anum Coco, she or Robber Muno, and Yasam Kitwa. Now, the 10 say, Sardine fan of microplastics, and ne a dear she a pe, none, network him. And until any idea to an issue of a medical microphone, Diana, any a show of Robin Quatanacidi, Cocoa, Fiat, Tom Brown, and Hong Kong, Benin Hano, microplastics, no. Kakran, a be a quay in Nipedium. Now, research no Amia who say I know blow in Nipedium and I do how and no uni eba. And Untino, Yentinaho, Emma, ano M1, and Sana, Anoba Buano, not yet to me a Siano quine, and Untibra Fate homeopathic clinic, but set a fidium, yes, canny Nipedian and Casami de me home because research Biacos is here. She says a penny poor more pomodio we are seeing now healthy people in the world. Only 5% of the world population. Yes, healthy people. Nipa more pomodin. We are seeing now. Only 5%. 15% sick people and I say hospitalized people. Nipa omo ya jiomato apomodin asoye ahodo. Koka 5 no 20. The next 80 people we are from sub health. Now research no e dey me hu say sub health people ni nipa ne ho den was sese ne ho e koba obi hu say bibia ha no. I can't say come out dear Konya by any BBR. Only sub health people now. Among these 3 people, sick people, healthy people, sub health no. Sub health follow pa any woo. Omo dress a coba, unim send ho den, and so you hinted in Nipeduamo onim. Dear, Yadina Toya Sabi, and that's doctors and nurses, show Muntino, Omu, Omu, healthy people, Omu. This is at a champions. And until a mess or baby Bia sub health people near the 80% population, any adults on power, and we are non am ho. No crying a full car and any so. No, no, then, just said, Yaria ain't any pedianim, but not in the clinical stage, a bit a many pardon any idea. And until you ever so say, baby, be also what will say a Vienna would say on some part radio. Now, share some part TV, no, but Faith Homeopathic Clinic, come on, say, I hear my copying 18 Sab, Sumi way, a liver manta, a day, but a year, and this of my prophetess Elizabeth Faith, CEO of Faith Homeopathic Clinic, birthday, no, Abbott Shemono, take advantage. Free screening, no air coso, but self in screening in Pediano, know the state of your health. I was so a pomodino, whom Pempenswa, a Gina, na Bibia air cosubiano, yet me assume up at the Pumasibre, who shall screen no swa, bones and numbers no egg will be brave. Fabina Friends, yeah, Comasia, a hine marco being 18 Honoma, one kind of share Santa Maria, and Tieku Junction. Sounds like a for you for Landry Managers Road, or Poly Junction, Landry Managers Road, or Poly Junction. So what talk credit here, Anaji police station chair honoma. More Bogosunina, Monko old Aseda, Udu Bogosu station, old Aseda, which is a Boga Bronsina, Obiabecho, Brabesef, DM yes, Cane, Yaria Bia Benny Pedium, a dear Bia, how a better this was so bonny Bia Babiano, Bra. Na yen hwɛ yen to aseɛ na bibia entimi enye ye ɛfama kama mesro baby bia wo bia aha ye Faith Homeopathic Clinic bibia ye hwɛ etu yare ase sɛ de be ya yare no entimi emekun enyi free achas force ase so sɛ ye okotodwe sɛ ye osisi ade bia bani padua ni ma ama wapomoden atoba ha ama wɔtese wasɔre udua so kane sɛ de na wote wa ho ofa ukunu de be ware o wa ho ofa o ye de hu a ɛma na ni gye ho sɛ bɛma ofrantuma na medina chiko yiase a me wani munyam no ene ni nyina asesa fabra Faith Homeopathy ye hwe etu yare ni nyina ase ama wo so abaye bola se my lady a wote yi why kama ene o kan asem bi maniji ba o say sexy in long dress sexy but covered o dey ase ya kata ho but enkan wom e think catch e say yeah ade ani e o gina so ba mu ba ni e so ya kata ho
yakata ho nyina enti Brafate Homeopathic Clinic na ye ma ayaresa yakata ho enso so betin ka se ho asisi ho so oba bia wo de baaye no bia adwo form ye kofa numbers no 0244 244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say your Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 now with special invitation to my lady and the crew na ya de bebremo e say e be kire mo venue ne time ni bibia de special invitation be ba na ye ne mo a e na eko erade nshamo ya da se pa abusuafo said ye da no e ka difo afi na o ma bedru o mo kwa sante achim dwaso difo my lady akwaba mi josi oburu my lady mo ko ye bibia e kam o twedi ampo nyankopon ye da na se na o so se da wase ma fa videos ama ye e wo na mbo o china be ho adwuma enti said ye edom no se abo age so ne emo a wo di abo baba wa no e bi si ne bi so si a this is the first time ha wotima ye bi wo so pa ha show ya ye na monitor Collins show what da uroma to be honest asem we na menim say ke bia mu ma yes ye in one case yes my happy je we ya ma mi so benya ba bia sa wuti krom ha ya na ju sa kwachi ase so be wo be da bole na mu no 30 minutes pa aka no me pesa wa asem no me sensen so why mama yo china na me nya more time na me nya asem no adwuma a chance no odan de me die mu a nti mani ji wasem no ti me pa cho this case my join o china order na dem to aso wate monko na monko home kwa no kolawa na o china ye nya bre na ye nwura sa case wum ablante sa betena konwan na frɛ enso bra woti ha no mo ye ko chesa wo sa boy we die ka chesa wo mra na ne wo nko fie ne ko sa sam na ko so no wo nua na e sei tie sompa yifu anu beta sere ga ba wo nyina ni au ta yifu anu you anim na dia ye ndi ageta so no so yin anim wo problem no watopa before now wo monitor case me ba me see put for kwaja me nyina because of case we ma meto so usumba ko na o so ma fe o ma no bomba ko e order malady emu oya yemma brand entasem me mo ye be matse ono ha ye ne yekwose oba penye oba na be se epe no kwasem oba yi wo ye na kura se kwa na ode aba ne kurum opo obi obeboa no sa na matie etu nya si o Ghana ni pepe ni danka na dwane die ene ne telephone mo ayi kati nyina ye wasem musia do no na nim otan ya kam kwose ni po malady fese ane wakofa baba woni na nyinsen fine ni sadie yetimitugu otu akotuagu mienu ataso na wakontokwa no friend fat good man so bi obeka malady fat good man to ansa nyina ho akura se nyina ho eti sabi wugina hoyi wo banye eti wo bekwa kwa wo babie wo beti akofo oba fro na danyinsen atu dise oba ye de sab kura wo be sakese huhum I'm telling you ye be saso di akura wei na wotu ogu na sakese obrabo se wo ba nyakopokwe mu ndinda because ni pobonefo malady I didn't tell me kasa met se wo no obi a fa good man what ma twa de funa atale wonsa wo jo picture now you be die guy ne da bi according to abaiwa no o se hospital ho omu ye wie ye na omu yi niam ani gu ho ade o twae ene o twae no malady number 2 no but omu mienu no omu nka no kore fe sanete eniam abebre ade o suma me ekoye nhwemu doctor for ne se sabi yintim fom di ntu dwaba sa but omu nchemu kura ko omu mi ache wansa because who press how this get we so no get we come so kuku no who dey top money there who see wuni about him ko 25 to 30 million ko yin se otugui wo be ja se wonim ska do na otutu kakaka who ka se ejimi fo what you tibe ne ko yin se atogu a ye twa kakaka wo to chesen police ni panyi mi fra me o si hwe ade na mutisi do oyi ayo mun ka mon fa ne bla centra me yan fa ne tum ye hwem da biam lan be fa wo ti akate woni de surprise aso ni so obi obo se ka no wo enkwa no what do me by me so be ke sasa malady what da rumba enu jana na me so wo di su and e bra so
What do you be benya? Say Yamian Kaya Hom, where you banna, Baba way, and will be a wa, 7 brothers way will cock or no, and you enjoy what decay them. But when you hear say you didn't tomb, said into come a judgment me pay. You brought to Swabamia, because what did them when you get a semi catch a melody. Quite a pot of a talk Joe Blackly, ever can't quite so much a melody. Look at Sankura. Look at Sankura. Malad Wata Mumma for the tomb, young brought too much my way. I train Yamak of your baby so many. Send to Mamma Tomium, because to be put them. When him many papa, when him many papa, well, you bear my baby one on Masia, who we are also waiting for near Busia. What I go for Buffalo, who's singing for Buffalo Budiaminko. I told you, my papa, Conedy, you're for Budia, Sato for Bar, okay, here, your Mudia, this way, abortion. We for Bass, Mudia, Mancusia, and before Cosia anyway, Famano. Famano, no Mudia, some in fact, get that. Yen you answer them call. Keep it free. Budia Mare. Budia. Also when you Jimmy. Oka sorinti. Where are sorry call. What do me? Who catch him lady say? For bada. Miss Okoye when you buy no. In by them in for baby. Mampacho wa for bada ama efio for koda ehu bi se odo oba betwem emra mokoya aboshi ye ko bae no ye ko bae nya ye ko budia ko swadi ne budia no menko wudi on for bada mali wa dawo mama ne budia ne yenko so for mama de me dam na anti mi po ko bla se budia no wudi wa so ne mo gidua botu ye gitum ai ye gitum frigos wo chachi dim kwa se budia modua mi am di ko so able po ko so mama fa ko so mama ene akasa anwe ni o fa mama you don't say that be manikasa you don't say bra you don't say what for bad for bad what for bad what for bad agito ko ya what for bad kan kura menene na you buy menene dinko na chese difo na chese sokwase ebu awom wa for powerful from ene ne kasa ba wonu ne ni powerful relationship Collins wo ye ni paboni ni malady woni oba from na odi akola we so enu mi e beba no oba akro no nwane dia wodi aya kola we bodua sakola we free na kuma afan chawo didn't say sofo nana korodi sofo malady kasai malady wada roma ifo nyamutire kasibilla yalla me yeso fo ma me pa kasibilla yalla Allahu akbar adara mutete ma ba woni sa ebetum na wakoda udim kwasere mutena udira just give for the how many say who wa for ba for ne gusu kasa say woni ne di nkomo aba o fra kwano ha o sa be kasa woni mu ho sa de yedi afofie awo ho woni mu ho sa yedi holidays awo ho woni na mu kawo ne ma bebre ya mobo wi ase obi ansa so kasa tia ukra awonti ne kasa tia nipa mumuntia no na ka chese won pa ho asem a na wo to re ko bi na wo nya so nya akuduro eba konto kwa kama ponchi na ni ho wunua no kama ponchi na ni ho na say ye nya jimi fo na tia kwasa party who did na unya no who to je se first go na unya no kwasa party mi da di be shuma di da ya o abusu afo prophetess nyame che ba so o obi woni mu ready akopon prophetess nyame che woni mu de wose how be da so na on for pon kwa watamfo ntontwene fra no bomode na di for free no ha so ho de na no prophetess ose abrochen kratasem oda so da ni gina obeya ma ho about so woni ade prophetess nyame che no no bomode ase obeba na waboa wo 0535 897699 kanjen numsuo na wo nunso so a aye kanjen akala drink water mama kansa fa ina yesu pa enti abusuo nyina num bi na mo nyina mo fa mo bra na beboa mo wo ti mo nipa do nyina kama no de tu ase o ye wabawa route cash so a Tafuni road 024
1449191 Leicester Ghana amwasi o amwasi e yankase pad ya sanitary pad extra long wo ye be ma to bi mo oba oto no emema mo to ye to bi to o ba fru na sope ene ye de mo ka ho kopa yas product na be bo apa 235 ba achamfo ba o se ma yade nwane wo spana coordinate ya ehi kasem yade bia ko onsado hwe hu de oye no wo ni pedo na gumi ko achaw yenko ba ho ekuro bi atuo fonwi ka ho ye mo ba ho Bishop 75 apempra de yenko kompani ma papa yenfa ma tuntum se wionom yenfa sisi o mo masum ambrati awale awale ho to kawa Obeko kweri president. How about no? Why? 0598585219. Midima for near my ye was it time with that so that don't say kata. What you if you are pampe kusu nase. Ka hono for time kusu. Ne nemre Yesu Kristo kwa the time na yeduma. 0500 Yebeko Canada. Me ko express group. UK. Majimi frugu. Me be ya me chia blanket to mom de me ko. Me mo bia me fa chawo. Express group. Kachi. We would call and say Uniana or no, say one wabe sassam no cola. Acolai, who any day. I said you a compensation. Compensation, who sick I say. Ah, as a colleague. Sick I say. Ah, what you're coming Wabusia for Cojuno. Ti da be na adi mo ebe ba nyesa ba bia wo ya dwuma ne be ba be hyew plain ni me fie nyina grofo e ja grofo ade tena se but ramming wo ka se wo be yi obi baba yi wa se no afa ho adi atu anyi se akola ne nsa nyina ewo ho ama akola ne na ma na nsu ofiri ne ho ebi atete aka ne ye mo nya duro no na ade kro na pie ama ne ho adwom grofo yo e ba chia wo di wa chiefo sabe Dr. Grofo Atrase na ba ne se na ya di so e ba be sua de kakra fa oni padua no ho de nti a wo ho a na wo ho ye obasabasa de nti a wo ho a na wo kon no aduane e de ma na man basa ti fro nu ya ka chense Dr. Grofo aba e be sua de fa phone na fa pen na je number no ye share komo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofo ye moyadura ye di koko na ye na ebebusi ehun se di enti na da bia broni ba pro be fe koko na odi kwa bruchiri afi bia di ebedua bia ono na eto di entira osaka kire se uyo mamufuo kura so wunni ho kwan se obeto koko gise broni no if you say no ma broni di koko ye no ye ka ho asem a enya ade ene ebewie na ye hwehwemu ahu se koko no eno ma enya film do so bebri eno nti ye dia nyina dra friend grow fine nyini fefefe nyini kama se de be ye ni padua no ebe kama na wo wiase no ana mra wo ho ye fe no ye aduane a obedi nsu a obenom grow fine a wo nom no na eboa ama ni padua no aye kama if you say broni say you are hot you eat so woni di ye a unya honam papa timre bia so onum grofa magyaduro no se de be ya oni padua no ebe kama if you say oni padua no yakopon asore dan odi ahye yensa enti e me no mienu asodie se ebe hwe ni padua no so kama e se de be ya ni padua no be kama no yi se nutrients vitamins ena be boa ama ni padua na kama eno nti na ahye grofa mu ma se ya adwem eno nti ase no grofa magyaduro no se de be ya ebe boa aduane a wudi nsu a wonum grofan a wonum no en ebua keka bo ma ya de friend plasma na akotwetwe nipadua na de bi o friend red blood cells white blood cells platelets na aboa no aya de friend moja enti aduane a wudi no eno na ekoboa aye moja ubeyisu na moja nse de bia me ba meka no e moja de nyankopon de gya kwan ma ba asase we so no asanda dada de odi gya kwan ba na enu grofan to ne ba ko efiri saa dan bepem den wa kasa na oyo moja enti mebia aduane a wudie grofan wonom no en eboa ama oyo moja enti ni kwa se bada se ne manum ato ntimi ni di esa de chese yare do di ka wuro mu dadaada enti wunum grofan magyaduro no a eboa siesie ni padua no e ma ni padua eye kama na se de meka no e moja no wa ye 1 gallon saa 1 gallon ni kwa se sote e yare e friend anemia eni kwa se eburo so e friend polycythemia vera na chese mu ayedu ebetumi de wa hawaba
emoja no aso otimi yare septicemia emo amo watimi rewu emoja no ma empompo bobo timi bia so no go from agyaduro no se de be ya bibia be fine 4 months bia omoja awaye no esa ana esai ema waye foforo na asai no o se foforo be shem ye wo ye ne no eno na 4 months time e be shem wa anya moja papa na enu 4 months no bon se be yare mentiapo na moja na asai no kra so se free ni pedua no free ni pedua no be ya de friend bilirubin na bede wani so yellow yes when you join this timre bia no so no go fa magaduro no se be ya be hohu ni pedua no ama ni pedua no ayekama ifisi koko no ye no be my friend anti aging properties antioxidants ebuwa yi yarewa efi ni pedua no se be ya mre bia obeyekama na obeye moja no dompe atenti na ewo mu no eno na ebe ye odipa umoja na sa dompe no hia nuane ndro ifisi ni pedua no ba bia odidi duma moja ni di se wodi nuane nro e supply nipa na kwa nyina nti udompe ni so obedidi udompe no hia de friend collagen and calcium ni growth farm ahye growth farm mogaduro ni masi ya to enti na no growth farm mogaduro na won kase mu ya ni nyina yekọ efise kase bia e poso no ade bi o friend glucosamine wo nyina ewe saa na o yare so ewe ti be bia no growth farm mogaduro no se de be ya mre bia no won kase be kama saa be awa ba ikohwe obi hye one corner ni kase mu nyina ya ne ya wadura ni growth farm onu no ma bibia be kama kase no ade bi o be friend echim maro sa emocha echim no ene be ya ade friend moja no ohia raw materials wo de emoja no ohia ade friend vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 ena folate sa folate na broni twitwi free duam no de ya ade friend folic acid ntuhwe obi o wakase mu yare bia ko hospital adura doctor de mano folic acid okoma broni timba na wine ho no beka so wonye ade ntira ohia abra no no watwe folate free no de ya duro ya de folate na fra aye grow farm agaduro no se de be ya beboa ama wontirim ni waposo ya kama no waye moja na wie no a ebe flow akoni peduanum no honda yare nyina asase free ba enuane aye didi no ya na srade wom entu wa hwe ya srade be fom akoche wontirim entu ye friend acre no sa entire de ni kwanse bibia fam ka emoja de oxygen ni nutrients ekoni peduana kwa nyina no wa hwe na srade ko wramu a emma moja ni ntimi mfro yie ntimre bia edwo hawba doctor be check you na 128 and be check you na 200 adenti asrade agirantini no low density lipoprotein wa hwe ya e ba be ginam afedi enkobiem na emma nutrients na oxygen ntimi ko adwemu yie esa edwo hawba bra e basa na intiri na so wa no ewu a wa no bechia won sada ho on pa bo betwie frato unhu hwego from agaduro se de be boa ayi sa o hawo nyina afie so yenua ma menstrual disorders said break down ni atwe din Dr. Mensis oba bi wo ha enfie du no hu ni se bo ni yare enfie num na hu se bo ni mesrew efiri busumi mienu kopem busumi miensa wo hu se bo ni ma yare hwego from agaduro no se de be ya ebeba obi de ba no obo ne nsare nye sa ne akomo obo no obi de ba entwa onum go from agaduro na ebeboa obi de ba na yi clot onum go from agaduro na ebeboa ma bibia aye fine emre ni ti number no ne chewa bia obenya aduro ni biato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya de ya kase ekoko da ya aduro ya mogaduro stronko nti wo ho na so ani so briu ya adwuma wa wia so ya adwuma wo ja ho no go fa mogaduro no wa koma bo periperi ni padua ne kasa kyerɛ so moga wo mu ne kofom wonsa no na yotititi ni nyina ya yare waposo ya o ya se de meka no aponi apobia glucosamine wo ho wo nyina ewe to no go fa mogaduro na eboa obi wo aduro na dwo wontimi na moga wo adwum ne kofom aduane si wo na wontimi ne dia yare ye nua ma menstrual disorders mishiro no go fa mogaduro no se de be ya wonsabu ne ebekoyie infections ewo ba ne be ma ho onuma eboa yi ne nyina afiri ho empompo obobo na paya eno so ye yare obi dware wi age so kofa afin no de adwene ho eno so ye yare da bia me ba me ka sa atenka ho ade ede pa nti low libido no that is what think akofom go for mogaduro no se de be ya watenka no ba so if it's heavy no ye de anije na ekọ to your ba na be ma no watenka atia ira that is heavy no e ya bo the number no ne chewa ba bia obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto andro bia obenya grow from agadro no pharmacy ba chomfa nkodi pan Herbal Herbal obenya grow from agadro ni bia to ya kasa so wakase na ma eto grow from no wuhia ka no anu atobi na mom se won kramam ne ne patamu amesreko o kan shi drug lane kins work Herbal
Tinatec Nana Boachi Ruta Repash Ubenya Grove Farm Jadori Biato Ashama for Yinako Ekus Pharmacy House of Drug and Aridama Uwa Shama Yakona Herbal Ubenya Grove Farm Jadori Biato and Coco for Yina Ubenya Biwo Anti Alcobab and our Hillside Sana Won Sawoman Nana Boachi Kofobia for Gabson Pharmacy Ubenya Grove Farm Jadrono Uosunya Komoze and our Green Light Ubenya Grove Farm Jadrono Tachimai Biblio Depot Tachima Himfield opposite Ubenya Grove Farm Jadron Biato Takwadi Pistia Ubenya Biwo Waswo Bogosu Winik Heba Takradi AMNsa Elibo or the low Cape Coast Boachansa and Apena Emerenity Tamale Ubenya Biwo PK Gombila 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow farm Jadrono now grow fine makes you grow fine. Yo, Doctor, we grow fine. Ko pebi me dia me di ho dance pass na me ntumi na dog. Eno na na ha me nsomia. I'm starting moment me da kama pa. Aguba ne brewo. Ti bene wo nyina so dia adwene na yi. Ti moja ne kofo mpeda che problem eba. Onu grow farm Jadrono na. E bowra adwene ma oda. Adwene na na anya dia so beda. Miss question. Ti da CP. Yo, Doctor na ekrom. Ojo de abusuafo your case a case therefore transna say case we you grow from phone that way but your media they say case no e shall unsa abranti crash ufana where the name Milan too chacho kevin bra me twa wo me dem na e adwuma no me final word ni say Sema any from Subi and Panchami. Why any from so? How do you know why anybody? Because I didn't know. You mean they can boom here, Koye. And no, not just a person would eat you chow. Sompa. Me venture because you cabo. When we are no cabo, no quiet fine. Did you drew no cabo, Macoyadi? You knew the best watching it. Tetia the mummy no makabo makwadia and you and yes so no kwa na dachi onu ko face problem etimo nwale na montena problem bia ba na mummy no makabo na ma solve tiawa 0551 931 0548 91 menya wadwe so obedwane malidi o video ni fie kura dia to and da odam nyina ko video e ko ana no ya dia ka ji se ka se mia wo hello Pache udi yenti o mane so kakra ma me wai. Yeah, okay, papa. Yo. There wa this year be back. Yo. Okay. And let me home for make a quarantine make us our form. Kafra. Papa na ni go shipa. Cause brother would go you must say toto. Be bia bu afu. Ajira wo bra nko a on de ono ekukudu for be konto kwa ma wo. Je lose kura o papa any say. Dem ani ni say ba. Na ba afema so we say one because o papa ko bia ise ya kagana ya yini na mo fefe o so dia we ya okoko so we ba ka we ofre oba no pa na so abuna to atu no so asan fo so di nkomo no the system ni ne to papa obi ni oba fo so o so ni fo e di nkomo no kana fo man no o di bi di ono so ni ni Grammy show, Papa. I'm not so why for that. You wolf, let me wolf. Hello. Hello. Pacho, do you enter? Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, make a surface. Pacho, I want to leave a bonini and cassa. So I know about a cry. How for the mountain crab ham? The couple will change the bra. Don't show them a police point, Shinang Casa, Bonnie. Madame. Yo, answer us. Hello. Hello. Hello, me. Original Enco near Brennetti, I believe. I brought a commentary by just my country. Which you condemn. Janitors never want to learn classes. Mammy, what am I so with you? If I said so, this is a bad lady, you know, remember, you know, bear was in you know, and then only
I'm going to one eye. Oh, we may be in a man who said it will be more. What's not? It's a good to see. She is so good. She's going there. And then beneath the phone, my because of car, they said, they say, oh, that's a mission. So, he says, you're very sorry, Bemo, but yes, I can't go with that. The man is going to then when it's no bano, 7 pages or because I don't know. I know you not to go with that city. Yes, you does. Hello? 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 Pacho Udi and you. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, send me, Amma. Pacho, a bunch and I was a motion and money wire ban. I didn't want to turn when I get to serve me street or banner. I was saying to me, children, because I didn't know anything more. I didn't know the Ayah Baba one. Only time I was saying, your baby. And a bunch of your son, I am say, and call no one now, what happened in India right now. Over there, a bunch and its own fun of Mundika. I was so much money wire about kind be asked for an internet. Omu no munya bani bi omu fa omu enye bi so ni ntina akopim so be wo fi asase so na me share mo. Yes. Hello. 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 Ejam Pacho Udi enti. Pacho, your friend business, the catastrophe swami. You business enti. Yo na asabno be man dey. I say a can go be man nko aso. Oba no so e see tunifo. E so mu nyina e kolabone. Obi a wo fi akulase ba be di tawo. Wa ba to boss na du sai. Oba nso ba be na ma. Oba no tu wo ya tunifo be bi pa. Abai wan so akabi a kire ne pa. Kabi a kire nso ya shawo bodamfo. Obi aba be di pa no. E akabi a kire ne pa. Hello. Hello. Ena nini yana no mienu nyina na gitum no mkoye omo mienu age atum no makoye na problem abade a eso omo mienu tena no omo solve. Hello. Hello, mom, Pacho, good afternoon. Afternoon. Mama kasani eti o. Oh. Hello. Hello, ma. Pacho udi enti o. Pacho, good afternoon. Afternoon. Ma, boy ni ka boni ni ankasa. Didn't you see ni ka boni sente 5 months baby. Ma. I didn't know any carbon 5 months baby. Baby, baby, not getting them. Now, so for phone, I can't sleep. And then the by my just here to boy. When you want to about the one, so I could be. Mamma, and channel. You, Yati. Hello. 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 Neano I had as they said you soon and where the idea. Hello, Pacho Udi and you. Hello. Udi. Yeah. Pacho, good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Ya just wo. Boy. Maybe I will say we hear this. Hello. Hello. Pacho Udi and you. Hello. Mommy, who did he say? Maybe I was hello. Hello, Papa, who did he say? Good afternoon. Afternoon, yenti why? Yenti. We are among chum free TV, who kakra. Nasa mo kasa na mo pese mo tie mo neno. Adia. Hello, Mpacho, who did he say? But I am Obaya into you. No, on me. Boy, no, I thought that didn't influence what I don't want to cry. You. I said, crying. Said, oh, yeah, you know, I said, yo. I'm a tran, my boy, or baby, a new life. Your mouth is shut up in the say, I feel a minubi. Hello.
calling some canokre. Canokre back. Hello, Grandpa Jody is say. Afternoon. Hello. Ejayetun kakasawai. But so bueno, one yard, one again. O manyadi, yemfa ofreni ba ko pe yemfinsi na mabre. Hello. 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 Oba e maudi di say enti o. Yes, I'm the clear the chumwa o ni. Nyame sra wa mami. Ami. O kura ya me sra do. O ya me se. Wonim abrantian mo. Eru chumwa. Amrasa. Ya di asi. Ebusia. Akrachi. Dabe ni emeji mu aye no. O sole no. Di fo bibika. Kasa. Maledi wadawruma me sire wanim kasa kakra na ye man 1 week. 1 week on in nebusua panyini ne nebusua fo emra. Yes, ashin bia na on me kasem papa bintu yasun because the okeka no me de wadawruma ye pie na so wan kasa nche me men na kokodem because we a criminal offense. No kwasem. A criminal. Video insu na cry. E da hono. Otu wa be traffic kase so ya no. Eti ke be ko na ko sika. Eti 1 week. O make up benches so na job dwane dia. Yen anadwo 1 o'clock e na ba be pa no. No hono do hu se yes. Yes e mienu. Ya ma wenne ene kopa na awotwe. Yes. Oni wabusua formula. O ma me ka. Ye he baby asemiti ya nti obi anka. Mo de mo sole no. Me nkrofo me o muti bi nya hwe. Mo mienu nyina na mo gitum. Ye kra evidence. Ya ba chi wachi. Ya bra. Ni ehu de emra no edu ho a ye di bedi no. Ya ma up to ene na awotwe.